Ebyare bitungire sente harimo umwere mukuru Nyakinengo Central Katamba Kibwera Rwemikunyu Migamba hamwe na Rwagaju kandi buri cyaro kitungire imitwaro 50. Abantu babanza kushomesa ubw'abakugumu nkoreje ya Village Saving Scheme nekigenderwa cyo kubahwera kukozesa kurungi sentezi hamwe no kuronda bebembezi oteberwe no kora ingenderwaho. Ntwenda abana bitu babeje aha kuba umwana kwari kushoma eka netunguka umwana kwari kushoma ihangando baje za Bangladesh barabiro muri yebi Ethiopia nerabiro muri yebi bakatusugankahi nitkora buce kiburo mukubito enamba gaterine ndugakora ki umuntu ubujya kutamu bitanu by'abantu 20 niziba zishinje zinga nizibani zingane nizabantu babi aza musibe mitima ebyo kubagana mukarya egenda nirutiguta okurigira munyicendero kazuworembo rwambarira twasarurita bwahika encourage neyo kwetororo mbyaro byonigana 86 ebyo rembo rwambarira aha muhergo kwezi omutwaro noza kuba noteka mushiringi 2 ona mazima shiringi 2 mutwaro iwe mukazi we nizikurema oghona nayi hanangiriza batungire sente zo kuzikozesa kurungi kandi nabahigo kwejumbero mu kubika okugira ngo bakakanyise nshaho zabaha byanga kandi twe haro kurebera hihi obana MP kwarinje mwanya ogo no musisi nza kumenya gutandikira mu kibina cyiti cyasiwe nagira kiyagerata President bako barukuriye yatekateka ton marahine kintu kwenda korayo ninka MP yanagamba nagira tunyowe ko mwana wawe hine kintandikiro ntandikiro hakabinda kaki mwana nikushoboka ka supporting karjare vuka zahanki andije ubwate byaro buri kwingara 20 ahabyarigana 86 biryo mu rembo rwambarira nibyo byahereze kutunga sentezi otiriho no kushomesa ubwa kandi encourage neyo kwetorora ibyaro byona imwe mwiza kushomesa abandi ahabwa TV West nde era akiza.